zetu duniani ni kama kivuli, wala daraja ya kukaa hapana. Chapia Bwana Yesu makofi. Daudi anasema yeye wakati anatoa vitu vyenye Mungu anampa. Utukufu ni yeye na heshima inatoka kwake. Tena angalie hata unavimba yeye hatuna kwa na kiburi ya yeye, tuko wasafiri. Mwenye ulishakaona bana muzika kisha wanatia kama kesho saa taenda kulia kwenye anaenda iko baba. Nataka kuambia yenye ulishakula na yenye unapatia Mungu njoo yako. Ndio wanasema kila mtu matendo yake atafanya yatamfuata. Sasa mimi nataka kuuliza swali ya mwisho, ingawa msomaji osha maliza. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka kuuliza swali ya mwisho tunatoka hapa. Sema ukweli ya Biblia imeonyesha wazi kwamba mtu mwenyewe alitoa shukrani ndio na kuitimiza ule wakati ya shida, iko na favor ya kuita Mungu na anaendelea, na Biblia inasema tena na muokoa. Sio vile Biblia inasema. Kwa sasa wewe mwenyewe hauna. Halo? Ndio kama mimi natasema hauna, sasa mwenyewe utatoa. Na kitabu cha Isaya inasema neno la Mungu haliwezi kumrudi kabla hajatimiza mapenzi yake wala kushitao katika yale aliyotoa. Ulikuwa unatoa shukrani kila mwaka kawaida na au yafundishiwa juu yake na maana yake. Umetambua wazi kwamba njia pekee yenye iliacha Mungu anabadilisha maisha ya Noa, anamtosha kulengalenga na anamwambia aje kula nyama. Ndio. Umeelewa kwamba Daudi akasema yeye wakati yenyewe anataka kutoa inaomba aongee na nafsi yake. Kisha utatoa bila kuongea na nafsi yako. Unaanzalia shetani atakuacha. Shetani lazima atakubilinga ndani ya matope. Hivi Mungu akusaidie uelewe kwamba chochote kenye uko nacho ni Mungu. Na inatoka kwake. Na ukitoa unamrudishia yeye. Na tena ni kwa faida yako. Huyo Yesu ni kwa faida yako. Juu ya Noa Mungu alisema moyoni mwake, anasema sitaharibu. Hakuambia kwa mtu. Na ile lazima aseme juu yako yeye peke. Juu shida zako Mungu anaziona na unaziona. Na ndio maana mimi nilikuwa na mawazo mwisho ya mwezi pasara wanda kwa assemblee lazima kila mtu atasemanga neno juu ya maisha yake. Benye unapenda Mungu akufanyizie juu Mungu na mtu na mtu na Mungu. Mungu atubariki magharibi ya leo. Wewe mwenyewe unakamata bahasha ukiwa ukamata. Na wewe mwenyewe ulishapata unaleta. Pastor simama uandike kisi ulikuwa unaandika.